Uçan içinde mesela var ki futbolda. Selam millet, hayırlı yurtlar. Bugün Antalya Marafonu 5 Mart 2024 yıl Yakşanbе kun yurtda. Odatdagi shayga endi erken dulqinlanu var. Biraz sonra göre aşağı pişib bo'lmadi, tamoqdan yetmedi. Sütlü şey ile bir şokolad verdim de barameli. Start shahar şirine yarışga yakınca 40 minut vaqt qolib bora. Shulay xalq og'ila, yo'llar yopilgan. Mana shulay hazırlanamiz. Xalq jiyla, xalq ko'p, yuguradilar butun yerda. Bayram ruhi sizlar. Sport ham salomatlik bayrami jamoat. Bek motor mikrofondira turgan. Tam böyle kuşlu. Hazır kiyimlerini alıştırabız da alğa. Mena shunday şey bu bayram ruhi. Shu ma'noda neler var burada yigirmaga. Tabii istagan nomerlar u 20 orası turunda. Mesela benim qora o 21. Cemaat, bugün şahını öttik. Rahat bara bizden bugün yolda birden bir tarihi eser Antalya'nın Adrian Kafkası birinde Rim İmperiyası'ndan kalgan bu bina gibi dedim, şuna size ko'rsatayım dedim. Yolda başka tarihi eserler bulmayınca şu an kadar benim kaderim bilik motor şap devam ederiz. Acayip motor manzara cemaat. Biraz ko'rsatayım әлі sizga dedim. Yugurinin birilişin. Tavlar, antiginde qorlar hatta yataxanin. 8 шақырым өттік. Өзінің yaxshi hissem rahat. Antalya'da bugün quyoshli hatta issa deb aytar edim. Ko'ngilli, yugurishlar ko'p. Yo'lda har 2 шақырым сайын suv var. Apelsinler var, maksus energetikler var. Şu an göre kayıştırı yağı bu yaktan bir şap. İnşallah ağın 2 şakırım yarım hem keri bıralabız. Keri bıralga şimdi köpke jingirek olur deyip olayım. Tilaktarsık ko'rsatuvchilar. 11 şakırım öttük. Keri yolga bırıldık. Keri yolga bırılığını men endi өзümчө үміт yolu деп атайм. Çünkü hazır бары тек кайтуу yolu гана, барыга түгел. Шуңа тигеребиз. Biraz ayakla sizdire başladı ama bu kadar.
Әһәмиятле түгел дип уйлыйм хәзергә. Кәефләр яхшы. Яхшы егетләр. Хәлләр яхшы, синең. Афәрин. Юлларда без татарларында шыратабыз, сәламнәр әйтеп китәләр, шундый рәхәт. Әкертеңдә барабыз. Матур манзаралар. Шул юлыбызда җәмәгать, таулар. Рәхәт кенә йөгерәбез. Һава инде бөтен дистанцияга сузылды. Кешеләр рәзәйде. Кемдер тизрәк, кемдер әкренрәк бөтенләй. Һәр кемдер бара гына әле. Борылырга хәтле. Якынча 16 чакрым үтелде. Финишка хәтле. Сәгать дөрес күрсәтсә 5 чакрым калып бара. Күп тә түгел. Кояш кыздыра. Бераз һарыта башлады. Аякларда, шулай рәхәт йөгерәбез. Браво! Браво, машалла! Җәмәгать, йөгергәндә җырсыз булмый. Колагыма аю басканда, тик шулай да җырлап алыйм дим. Һавадагы йолдызлар кебек сибелгән татар халкы. Күкләрдәге якты нур кебек мәңге яшәсен татар халкы. Татарстан татарларның мәңге бетмәс кояшысы. Исламдагы мәккәдәс изге җире кыйбласы син. Татарстан, татар иле, hürür yanrı tatar tele. Milletimnin izge jiri, tatarlarının tep nigezi. 18 çakırında 500 metre öttük. Finişka. Çakırının ezerek olup bara. Bu mezgilde indi. Köpçülük yigirüşçüler, profesyonel bulmagan yigirüşçüler ornu bilen jeyap bara. Çünkü köpçülüğün indi. Hali bitken. Organ, finish olduğundan hal jiyalar. Bizde şulay. Benim sol yakta ise ara yürüyüşü yağışmasın. 10 çakırımlarım şunda jiya bara. Ağların köpçülüğünden jiya bara. 20 diyerlik. Şu köp olmadı. Avga, tattar avga. Avga, tattar avga. Karanlık düşlerini darata, ufukta kızarıp dağıta. Yıklama tatarım sağına vatanı. Biz mındaş tügül bu şirde, durup şık yıkıldan durayda. Şakırra bizdirdan tatarım. Bizlere tatanlarda